job bun ki jungi kun nre yo covid ndai me kun da katika ay ketika covid ndai kanong yukun persya kane kaklam Kajing nang kiu jong ki bayo ya kajing pang COVID-19, bat kajing pen jong ki pajba ban priang ya ketika COVID-19, kapenlong ya ki nong yalam niam bapher ban mi syakhamat, na gabanta ban kentu ya ki pajba kajela, ban priang ya kene kadawai jing yada, kenang ba ki eke baro kinwan biang hakarukom ke bajulong barabor. Kumbalong hadu mentah, ki bor sarkar hi kimpatla ban pli ya ki yo ki hat, ki jing yalang pajba, kuntup ru ya ki jaka syakir play, ki ba ki pajba kajela kimpat yo ban penlong jing yaseng, na kadau jong ka jing perking jong ki bor sarkar, ban penlong ya ki jing yalum breu. Reverend VTS Langsti, uberiu pastor in charge jong ka balang Presbyterian Omsning, ka bahap apo ka maubu Presbytery, ulami syakmat ban kentu ya ki pajba ban priang ya kene ketika, na gabanta ka syongsuk syongsan bat ka jing yabit jong kene ka jingpang kan kutno. Amazing grace, how sweet the sound na aku beli fi baro ki bapet i kini ke program pat haka ujuk ke po daga mensim jong gajing sokia namar i kini ke khlam ke bangimat mentah ketika COVID-19 ki polok ki jonga bat ki para bangit ki beit mentala asna sistem tam ngi layak lembaga kini ke khlam bat ngi ba dan sibun ki bangil apersang mo nakaliang jong sarkar kumtu ban dengi ki mas bat ban sat ki kiti pada pedeng kita ki baru khoi ru ngi ba kidang bun ki biyo ke jingpang bat kawai ni gilat kelenti ki bami menta ke dei lembaga vaksin dan ni ki tika ke bagi ong menta ti ngayah ni ban yethu ep bai la dir ru ngadap ai tika pat ngaso kemen ba ublei ni kalat kum kalat jingeda naga nega khlam ka ba ngila ban yo tinggal khot dia piru ki perlok ki baik ki beladap nene ki bapat dap ban tika ru ba penum septiang ni gani ketika maka ni gani ka wei ni gilat banyadan gani ke jingpang ngi ba la dong cibun gini persang kimla irap andrei kum ba kapau menta ketika kairap yangi ban te lakam mi gani ka klam ka bangi kendo kajing tika dengi pe kamdei ka ba persyak na ketinjong ublei mo dengi pet na Bible ru about tu beriu matla awan sujisu kajing matla jisu ubia baru tak di kendo khamat bauli pasaj man peni ya ke perthai ba kata gar kom penkhia kaya pher ti ke seriam ru kum kini gi dawai ke bangidi ki hospital gi jongi ru lagi long hospital jang sarkar ne hospital nyam ru gi jongi jang balang ki sumar gi jingpang gi beriu bat ki ai dawai ki ai injek bat kani ke di ke ni gilat kain tinggal khot ipi baro ki perlu ki beit ba family macam ting ya ke di jing ai tika kalau ka jing rap mbe tang ye piru iki bahing ba sem iki khuni kiti bat ye ke pateng bat ke jai beriu jengi baro ke we ngaru haka beningkong habagawan ketika ngawat jing tip mo kemu beri ngawat jing tip nri habadien pangayo ke jing syai babun ngasotu bakani kamde ke basneu tinggal khot ipi ba pindom septing ba pensim ingin tika bagalong ga jinga dai gi ngasam jong pi iki balang ba pidon bar ga jai ben riu hi para ko we ku blei shibon ku blei ku ku pi Dr. Oxygen generator does not need battery or electricity and has a long shelf life. Dr. Oxygen, a small and a light gadget, is not only for the hospitals but for every other public places and health centers, school, gym, clubs, and I would say every home. It is very affordable and a must-have.